na smart yani mtapata S M A R T smart. Yes. Ego wikebe specific. To waka bintu bitano limu. Kono wakirenzi. To wika taiga. Wikebe specific. Wani kwa chinyinge utware priority. Nga nere ngwikira ni ntangani mbwati neye igo. But wikebe specific. Specific. Omanye nguri kientagete. Chiko lima tire chingo sobogeba. Tobata financial goals, family goals, personal goals, physical goals, ni koro mono rota toko otagete reduce mbeji ile ndo tega uweze kugeni matembe toko geni pia. That is physical goals ntobata mental goals ntagete so mepaka sekete no serende ebintu mwe educational and bios pia goals all you identify again totage labda mwako ntagete reduce weight inegoliana umwako ntagete ndia tabantu inegoliana. So you identify ebe specific. Number 2, ebe measurable. Niki ntoba anyale ko bega chi metric. Yani ko measure. To pasa ko ba o ta bega nto geta anyale ko so ta anyale. Na yo wisra nsema we rengele bio na ngoli ya kerenge katingo ikerani. Ntagete nko mfano boko reduce weight kiagara bono kara ngoli eri mono abantu abange squeeze patagita babake na leke gente ko musana saba ndo kwa chief tota yego asset je kuri mwako to reduce weight ko ko ri ngaki oyo onje to reduce weight ni nyare ate na ta ba examine mato reduce weight ne gente ketagete okowe kidogo mula bolo to kuanza kulaga mono ose junk food na ndotaka ko reduce uko ekende kya okora okamesha ninge nyare lakini ngenyale koba wangine ndagire liko reduce ni aliko reduce ngotiga ni aliko tiga na biye bibon igaba measurable ekende to kende ever achievable no but yes abora sete goli etanya alikana igo kologo set make sure na kiego go set make ntora kwa ora achieve realistic ekende ke ngokora at the end of the day ngokora na mwako no but ina achievable na ande ever relatable